Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza bahe ikaze uyu munsi wa none tariki 2 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio aho tugiye kureba rero amwe mu makuru agezweho kuri Mikoro Ndi Bosco. Iyi ni Region Info aho tubana mu makuru n'ibiganiro byibanda kandi bigaruka kenshi bivugwa hano muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, aho dukomoza ku ntambara ikomeje kugenda yumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ingaruka bikomeje kugira, dore ko ingaruka zo ari nyinshi. Ubu tuvugana abasirikare bo ku rwego rwa generali bagera kuri 5 b'igisirikare cy'u Rwanda RDF bamaze kuba bafatirwa ibihano nk'uko amakuru agenda arushaho kubigaragaza kugeza uyu munsi. Abasirikare bagera kuri 5 b'ingabo z'u Rwanda RDF barashinjwa rero kugira uruhare mu bibazo by'intambara ikomeje kujya mbere mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byaragiye bigaragara no kuvuga ibikorwa byabo muri raporo zigiye zitandukanye, izigaruka kandi ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, iz'umuryango w'abibumbye, ibigo byigenga ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imiryango igiye itandukanye, aho badasiba kwemeza no kugaragaza ko abo bari mu bagize uruhare rwo hejuru muri iyi ntambara ikomatanyije ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose rero tugiye kubisuzumira hamwe, dore ko kuri ubu itariki ya nyuma yari itegerejwe yamaze no kurengaho amasaha atari makeya yishyirwa mu bikorwa ry'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zitangaza ko bigomba gufatirwa bamwe mu bagize inzego z'igisirikare cy'u Rwanda. Muri abo ngabo rero tugiye kuba twareba rero uko ibibazo bihagaze. Ndagira ngo mbanze mbakubwire cyangwa se mbakumenyeshe, ubanze umenye abari bo abo bajenerali bagera kuri 5 bamaze kuba bafatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri bo wababanjirije nk'uko byagaragaye ni General Tad James Kabarebe wafatiwe ibihano ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu nguyu akaba ari retired mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF. Mu bandi baherutse gufatirwa ibihano nanone byari bitegejwe gushyira mu bikorwa ku itariki ya 1 Mata, bikaba byashyizwe mu bikorwa rero kubera ko iyo tariki yamaze kurenga, kandi nta nyandiko ivuguruza ibyo bihano yagaragajwe n'urwego rushinzwe gushyira mu bikorwa iby'ibyo bihano OFEC ikorera muri Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga nawe ari mu bisanze muri ibyo bihano nk'uko amakuru ari kutugeraho arushaho kugenda abigaragaza. Uyu nguyu akaba hari ibyo akurikiranyweho tuza kugarukaho nyuma yo kubarondorera urutonde rw'aba bajenerali bagera kuri 5 bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko birimo kugaragara hano imbere yacu. Undi ni umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka kugeza uyu munsi, General Major Vincent Nyakarundi. Uyu akaba ari uwa kabiri wafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ngubwo kuri abangaba batangajwe mu kwezi kwa gatatu, akaba ari uwa gatatu rero tugezeho mu bihano rusange by'abasirikare bakuru ku rwego rwa generali Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gufatira ibihano. Undi ni Major General Kicya Karusisi ukuriye diviziyo ya 5 wahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye zizwi nka Special Force Operations nk'uko bigaragara. Special Operation Force Major General Kikarusisi nawe ari mu bafata ibihano. Undi ni Brigadier General Stanislas Gashugi umukuru w'umutwe w'ingabo zihariye, nawe rero akaba yamaze kuba yajya ku rutonde rw'abafatiwe ibyo bihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba bose bafite ibyo bakurikiranyweho ndetse n'ibyo bashinjwa kuba baragizemo uruhare muri intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. N'iki kigo cyitwa Office of Foreign Asset Control
ni ukuvuga urwego rwa leta zunze ubumwe za Amerika rushinzwe kugenzura imitungo n'ibihano by'ubukungu ku bantu, ku bigo cyangwa ibihugu. Ni urwego rukorera muri Minisiteri y'Imari ya Amerika, rushyiraho kandi rugakurikirana ibihano by'ubukungu ku bantu cyangwa ibihugu bibangamira inyungu za Amerika, nk'uko bigaragara muri stati y'iki kigo cyangwa se stati yagendeweho mu ishyirwaho ry'icyo kigo. Ubu amakuru ariho nyuma y'uko ibyo bihano bishyizweho, biravuga ko leta y'u Rwanda ivuga ko yababajwe n'ibihano bya Amerika. Mu busobanuro u Rwanda rwatanze kuri aba bafatiwe ibihano bagera kuri 5, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ivuga ko yishimiye ibihano, ariko u Rwanda rwavuze ko ibyo bihano nubwo byafashwe ariko bigaragaramo ukubogama kuko byibasira uruhande rumwe gusa, ndetse bakarenzaho ko ibyo bihano bidakwiye gufatirwa abo bayobozi kuko birimo bibarenganya cyangwa se urwo ruhande rurengana. Nibyo bihano bya mbere bikomeye bya Amerika kuri RDF no kuba hejuru cyane mu ngabo z'u Rwanda kuva intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya M23 n'ingabo za Kongo FARDC yongeye kubura mu myaka igera kuri 5 yose ishize. Iyi ntambara ikomeje kuba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twibukiranye mu 2023 no mu 2025, icyo gihe Amerika yafatiye ibihano generali uri mu kiruhuko cy'izabukuru James Kabarebe hamwe na Brigadier General Andrew Nyamvumba w'ingabo za RDF. Uyu nguyu rero Brigadier General Andrew Nyamvumba akaba mu by'ukuri ari uwa 6, bivuze ko abagera kuri 6 bo ku rwego rwa ba generali bo mu ngabo z'igisirikare cy'u Rwanda ari bo bamaze kuba bafatirwa ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika, bakurikiranyweho icyaha cyo kugira ubufatanyacyaha mu bikorwa byo gushyigikira M23 muri intambara ikomeje hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umva ko bitoroshye rero. Imitungo yose iri muri Amerika n'inyungu zose mu mitungo byafatiwe ndetse n'ibigo byose bifite mu buryo buziguye cyangwa ubutaziguye ku giti cyabo cyangwa se mu rusange bafite imitungo ya 50% cyangwa urenga ubumwe cyangwa abafitiwe ibihano byahagaritswe. Nk'uko itangazo ryo kuwa mbere rya Minisiteri y'Imari ya Amerika ryari ryabitangaje, ubwo ibihano byashyirwagaho niko bigomba kugenda. Mu gutangiza ibyo bihano, Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bessent, sekreteri w'ikigo OFEC cyangwa se mu by'ukuri w'uru rugaga cyangwa se w'ishyirahamwe rya Office of Foreign Assets Control, sekreteri Scott Bessent mu by'ukuri yavuze ko Perezida Donald Trump ari perezida w'amahoro, kandi Minisiteri y'Imari izakoresha ibikoresho byose ifite mu gutuma impande zasinye amasezerano ya Washington zubahiriza ibyo ziyemeje. Ni ukuvuga ngo ibihano aba bagera kuri 4 baherutse gufatirwa byo byaje bikurikiza ukudubahiriza cyangwa se ukudashyira mu bikorwa ibyasinwe bigamije guhagarika imirwano. Ntabwo mu by'ukuri bisa nkaho bihuye neza n'ibyabanjeje abarimo Andrew Nyamvumba ndetse na James Kabarebe bombi bo ku rwego rwa ba generali. Aba rero 4 ba nyuma bafatiwe ibihano, ukaba ubona ko harimo itandukaniro kuko bo bavugwaho no kurenzaho icyo kutubahiriza amasezerano ya Washington yasinywe. Ati twiteze gucyurwa kw'aka kanya kw'ingabo z'u Rwanda intwaro n'ibikoresho. Ibyo ngibyo biri mu byashyize ku murongo bitaragombaga gukorwa, hanyuma bitakorwa rero hakabaho ko ikibazo kirushaho gukomera nyine ibihano bikubahiriza. Amerika ivuga ko igihe cyose bidatangiwe uruhushya n'ibiro byayo bigenzura imitungo yo mu mahanga muri rusange, ubucuruzi bwose bubujijwe hagati y'Abanyamerika n'abafatiwe ibihano. Ni ukuvuga mu gihe Amerika itaratanga uburenganzira cyangwa se uruhushya, imitungo ya Generali Mubaraka Muganga, Major General Vincent Nyakarundi, Major General Rukika Rusisi na Brigadier General Stanislas Gashugi ntabwo yemerewe gukoreshwa irafatiriwe. Ubucuruzi bwose burabujijwe hagati y'Abanyamerika nabo tuvuze haruguru, n'ubucuruzi bwo muri Amerika cyangwa bunyura muri Amerika burimo imitungo cyangwa inyungu z'abafatiwe ibihano
ntabwo bwemewe. Ni ukuvuga ngo ibicuruzwa cyangwa se niba hari bizinesi abangaba bakoraga zijyanye n'ubucuruzi zikaba zambukiranyaga imipaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo zigere iyo zigiye cyangwa se zibagereho, kuri ubu Amerika yamaze kubishyiraho akadomo cyangwa se yamaze kuba yabihagarika, nk'uko amakuru arimo kurushaho kugenda atugeraho kugeza kuri ubu ngubu. Kuki RDF n'abajenerali bane bahanwe na Amerika? Icyo nacyo ni ikibazo cyo kwibaza kuri buri umwe uwo ari we wese. Kuki uyu General Mbaraga Muganga ndetse na bagenzi be kuri ubu bashyiriweho ibyo bihano cyangwa se bakuriweho ubwo burenganzira? Byatewe n'izihe mpamvu? Amerika ivuga ko nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ni ukuvuga ngo ni bimwe mu byatumye bafatirwa ibihano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ari we General Muganga yagize uruhare rukomeye mu gutegura ibikorwa operation no kuyobora ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Naho kandi Major General Nyakarundi ngo yahanwe nk'umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Amerika ivuga ko zakoze ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23, bityo kuba ari umukuru wazo niwe wagombaga guhanwa kuko ari we waba waratanze ubwo burenganzira. Amerika yafata ibihano Major General Karusisi nk'uwahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye, ngo akaba ari we nk'uko Amerika ibivuga wagenzuraga ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Niwe wari umugenzuzi w'ibikorwa bihuriweho hagati y'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'umutwe w'abarwanyi ba M23. Witwa Brigadier General Gashugi we ngo yahanwe nk'uwasimbuye Major Karusisi kuri uwo mwanya cyangwa se kuri izo nshingano z'ubugenzuzi ku buhuza hagati ya M23 ndetse na RDF igisirikare cy'u Rwanda. Aya ngaya rero akaba mu by'ukuri ari amakuru akomeje kugenda atugeraho agaragaza ibikomeje kugenda biba kuri bamwe. Mu gufatira ibihano RDF, Amerika ivuga ko ingabo z'u Rwanda zahaye ubufasha bw'imikorere butaziguye umutwe wa M23. No kuvuga ngo aho tusimbukiye noneho ni ku ifatwa ry'ibihano muri rusange, tuve kuri aba bagera kuri bane bafatiwe ibihano noneho tujye ku gisirikare cy'u Rwanda, kuko mu bihano byatangajwe n'uru rwego rushinzwe gukurikirana ibijyanye n'ibihano rwavuze ko aba bane bafatiwe ibihano by'umwihariko ukwabo ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda muri rusange. Rero reka turebe noneho igisirikare cy'u Rwanda cyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabivuzeho iki. Mu gufatira ibihano RDF, Amerika yavuze ko ingabo z'u Rwanda zahaye ubufasha bw'imikorere butaziguye umutwe wa M23 n'abakorana nawo, ndetse zinjiza mu ntambara mu burasirazuba bwa Congo ibikoresho bikataje bya gisirikare nk'indege nto z'intambara zitajyamo umupilote, drones n'ubwirinzi bwo mu kirere. Amerika ivuga ko ubu abasirikare ba RDF babarirwa mu bihumbi bakorera mu burasirazuba bwa Congo, aho barwana ku ruhande rwa M23 kandi bakayifasha mu kugenzura ubutaka. Ibyo rero byari bihagije kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibigendereho zitangaze ibihano ku gisirikare cy'u Rwanda muri rusange, kubera urwo ruhare bashinjwa kugira muri ibyo bikorwa by'intambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Congo. Amerika ivuga ko ubu abasirikare ba RDF babarirwa mu bihumbi bakorera mu burasirazuba bwa Congo, aho barwana ku ruhande rwa M23 kandi bakayifasha mu kugenzura ibice yagiye yigarurira. Amerika ivuga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF banatanga imyitozo. Iyo myitozo rero batanga bakayiha abarwanyi b'uyu mutwe wa 23, ndetse ngo ikindi bakoze ubwicanyi butemewe n'amategeko. Habaho ko izi nyeshyamba zita abantu muri yombi bafasha bazira ubusa, banakora iyicarubozo, ndetse ntacyo M23 ise itangaza kuri ibi yashinjijwe gukora muri ibyo birego. Gusa kugeza uyu munsi, kugeza ubu M23 iragenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, mu Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, birimo n'umujyi wa Goma ndetse n'uwa Bukavu, nk'uko inyandiko n'amakuru aturuka hakurya habera intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo yarushijeho kugenda bigaragaza. Nk'ingurane y'ubufasha, Amerika ivuga ko u Rwanda ruha M23, Amerika ivuga ko byatumye rugera ku turere dukungaye ku mabuye y'agaciro two mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo bigatuma haboneka amafaranga yo gufasha inyeshyamba za M23. Amerika ivuga ko ubufasha bukomeje RDF M23 buteje ibyago byo gutuma intambara ifata indi ntera igahinduka intambara yagutse
y'akarere. Niki rero u Rwanda rwatanzeho nyuma y'uko ibyo bihano bifashwe? Eske u Rwanda rwaracecetse cyangwa se hari icyo rwahise ruvuga? Reka twumve cyangwa se dukurikirane noneho ibyo u Rwanda rwahise rugaragaza mu bwiregure ndetse n'ubwisobanuro, dore ko kugeza kuri ubu ngubu ntacyo baherutse gutangaza. Nyuma y'uko itariki igeze, u Rwanda ntacyo ruravuga. U Rwanda rwamaganye rero ibihano bigishyirwaho bya Amerika, ruvuga ko ari ibihano birurenganya kandi byuzuyemo uburiganya. Itangazo ry'ibiro by'ubuvugizi bwa leta y'u Rwanda rikaba ryarasohotse rigira riti ibihano byatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byibasiye uruhande rumwe gusa rwo muri gahunda y'amahoro, birurenganya kandi bisobanura ibintu uko bitari ndetse bikagureka uko ibintu bimeze mu ntambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo ugomba kuba wamenya kuri iyi ngingo ni uko nubwo wumva ibyo bintu bizagiye cyangwa se ubu ibintu noneho Amerika yongeye kubyutsa igashyiramo imbaraga, ni ukubera ko irimo iravuga ko niba ugiye wumva neza hari icyo bita amasezerano. Amasezerano ya Washington rero yasinwe nk'intambwe yatewe igomba kubahirizwa, ari nabyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko kubera ko iyo ntambwe itubahirizwa byagaragaye nko kutagira ubushake mu ishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro yafashwe kandi impande zirebwa n'ayo masezerano zarabyemeye ku bushake. Ubw'ibyo Amerika ivuga ko nta guta umwanya kugomba kubaho, hagomba kuba kubahiriza ayo masezerano kuko yasinwe ku bushake bw'abayasinye. Ibitero bihozaho kandi ngo bitarobanura bya drone hamwe n'ibitero byo ku butaka bigize ihonyora rigaragara ry'amasezerano y'agahenge bikozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse bikomeje gutwara ubuzima bwa benshi, kurinda igihugu cyacu n'ikirango cy'icyubahiro kandi ingabo z'u Rwanda zibikorana ishema ryinshi. Ibi ni bimwe mu nyandiko, ni bimwe mu bikubiye mu byo u Rwanda rwavuze, ruvuga ko ibyo bihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine byafashe uruhande rumwe. Leta y'u Rwanda ivuga ko nubwo Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yiyemeje mu masezerano ya Washington kureka gufasha umutwe w'inyeshyamba wa FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukora mu burasirazuba bwa Kongo hamwe n'urwo ry'imitwe yitwa Wazalendo irwana ku ruhande rwa FARDC ifatanyije n'abacancu mu mahanga, nta ntambwe n'imwe yateye mu kubikora. Itangazo rigira riti u Rwanda rwemeje byuzuye gukuraho ingamba bigakorerwa rimwe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyira mu bikorwa inshingano zayo. Leta ya Kongo rero iyo ibivugaho iki? Nyuma yo kubona ko ibyo yagiye isaba bishyizwe mu ngiro, kuko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ngubu ntabwo twakwirengagiza ko ari igihugu cyagiye gisaba kenshi ko mu by'ukuri bamwe mu bagira nyine uruhare muri iyo ntambara mu burasirazuba bwa Kongo aribo u Rwanda ndetse n'inzego z'u Rwanda bafatirwa ibihano. Ibi Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yabivuze kenshi ndetse yanagiye anazenguruka mu bihugu bigiye bitandukanye ku migabane igiye itandukanye asaba ko ibyo bihano nyine byafatwa. Iby'izo ngendo ze byagaragaye ko byatanze umusaruro cyangwa se byageze ku cyari gitegerejwe, ariko kugeza ubu cyangwa se n'amagingo aya ngaya hari ukwishimirwa kw'ibyo bihano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje. Katurebe icyo yatangaje rero ako kanya ubwo ibihano byari bimaze gufatwa, icyo bahise bavuga, ndavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahise ishima ibihano Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye u Rwanda n'abajenerali 4 n'abavuga igisirikare cy'u Rwanda. Itangazo rya Minisiteri y'Itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryasohotse rigira riti izi ngamba ni ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira iyubahirizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo, ubutabera hamwe n'ishyirwa mu ngiro rya nyaryo ry'ibyiyemejwe mu masezerano ya Washington. Izi ngamba zemeza ukuntu ari ngombwa ko ibyemejwe mu rwego rwa diplomasi bijyana n'uko ibikorwa bimeze ku rubuga. Leta iributsa ko umutekano urambye mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari unyura ku guhagarika ubufasha bwose ku mitwe yitwaje intwaro, iyubahirizwa ritajenjekera ry'ubusugire bw'igihugu hamwe n'ikurikizwa ry'amahame yo mu mategeko mpuzamahanga. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimiye Amerika ku ruhare rwayo ruhoraho, umurava n'ubuyobozi bwayo mu bikorwa bigamije kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Kinshasa yashishikarije Washington gukomerezaho ndetse ivuga ko ishishikajwe no gukomeza gukora n'abafatanyabikorwa bo mu karere n'ahandi mu mahanga kugira ngo amahoro yuzuye, umutekano n'ubutegetsi bwa leta bisubizweho ku butaka bwose bw'igihugu.
Amerika ivuga ko ishyigikiye cyane amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kwaduka kuva mu mpera y'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Mu ijambo yagesheje ku gihugu mu cyumweru cyari cyabanje, Perezida Trump yari yavuze ko mu mezi 10 ya mbere y'ubutegetsi bwe ibibazo by'intambara hirya no hino ku isi yabisoje, ndetse atakiri kumva neza impamvu ibyo biba. Kuba rero yarasoje, kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zasoje intambara, hakagaragara ibikorwa byo gukomeza bishyigikiye izo ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zasoje, cyari igihe kigeze kugira ngo tubone ibihano bitangira kugenda byigaragaza nk'uko nguko. Rero ngira ngo murimo murabyumva. Kambashimire rero mbabwiye mwakoze cyane kudukurikirana. Twareberaga hamwe aho amakuru ageze ku bijyanye n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye u Rwanda bagashyiraho itariki yo kurikizwa kwabyo ari tariki 4 Mata 2026. Kambashimire rero mwakoze cyane kudukurikirana, mukomeze kwande subscribe cyangwa se sabone kuri mikoro na Bosco. Iyi ni Region Info. Mugire ibihe byiza.